c'abami ba kabiri karindwi gutangirira aho ngaho. Niturangiza turasaba dusome ahandi tunabwiranye reka maze tutanze isoma aha ngaha. Ahandi turasoma mu byakozwe n'intumwa. Aravuga ngo hari ititire yo hejuru y'iri jambo tugiye gusoma. Haravuga ngo Elisa ahanurira yuko bagiye gukizwa, bagiye gukira. Ni ku ititire ivuga. Dusoma hasigaye munsi ko havuga. Aravuga ngo Elisa aravuga ati nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Uwiteka aravuze ngo ejo nk'iki gihe ku irembo ry'i Samariya indengo y'ifu y'ingenzi izagura ishekeri imwe, kandi n'indengo ebyiri za sayiri nazo zizagura shekeri imwe. Bwana zivuye munsi kuri kabiri akavuga uki ariko umutware w'umwami yegamiye asubiza uwo muntu w'Imana ati mbese naho Uwiteka yakingura amadirisha yo mu ijuru bene ibyo byoba. Bwana zivuye ngo aje kumusubiza nawe aje kurangiza. Aravuga ngo aramusubiza ati uzabirebesha amaso ariko tuzabiryaho. Bwana zivuye dusome no muri Luka mu byakozwe n'intumwa, ni igitabo cyanditswe na Luka kuri rimwe. Wareba n'undi muntu wahabona vuba tufatikanya. Rimwe kuri kabiri turangirize kuri gatanu. Nibagoze mikoro kugira ngo kugeza ku munsi yazamuriwe kugeza ku munsi yazamuriweho mu ijuru, amaze gutegeka intumwa yatoranije, azitegekesha umwuka wera, amaze kubabazwa ababonekera ari muzima, atanga ibimenyetso byinshi, agumya kubabonekera mu minsi 40 avuga iby'ubwami bw'Imana. nuko abateraniriza hamwe abategeka kutava i Yerusalemu ati ahubwo murindire ibyo data yasezeranije, ibyo nababwiye. Amen. Amen. Rero dushimiye twashimye Imana yuko tubashishije twese. Hasigaye ndabiyegereje mu ijambo ry'Imana tugiye kuganira muri uyu mwanya. Nawe yavuze indirimbo nimba ziboneka tuba tuzivuga mu ziririmbe. Yuko turaza dusazaga ibyo kuririmba ko biraza bishira. Kandi kanigeze kuba muri rimwe nari conducteur. Barazibiye. Ariko ngo nyine sinzi byabiterwa no kudaheruka kuririmba. Kuva gatugeze muri kino gihugu murabizi ko twahitiye muri aya makanisa y'aba bacu, twabaye abashitsi kuba dushitse, n'ubu turacinjira turi abashitsi. Ni ukwinjira mugategera ibyo bakorana ibyabo, mwebwe nyine mukicara muri abashitsi igihe cyose. Ibyo kuririmba bisaga naho uzibagiranye, ariko nibukebuke hamwe n'ibyo muzosaka tubyibuke. Imana ishimwe. Iri jambo dusomye hano tugiye kuganira, turaganira hejuru y'isezerano. Isezerano ndanga umuntu wese ari isezerano cy'arico. Sinzi kuri aba ngaba ubu ngubu kubera n'imvugo ko zagiye zibanisha, aba batoya bacu basigaye barayobewe imvugo ntibakimenya icyo isezerano cy'arico.
ariko isezerano rikamubwira ngo ni ikintu muzamuragana abantu babiri cyangwa se barenze babiri. Ku rugero nk'uno munsi twaje hano twasezeranye na pasiteri ko turi buze gusengera hano, ni ukuvuga ngo uno munsi twatumije rya sezerano twavuganye yuko twaje hano. Niyo mpamvu nanjye se kubabwira hejuru y'isezerano, ariko ndavuga hejuru y'isezerano ry'Imana. Ndangwaho isezerano nawe utabyumva neza mwabyumvishije, ni gahunda mwa mwapanze, ariho gahunda hari igipanga urumwe, ariko isezerano ryo ni ibintu bipanga muri babiri cyangwa se barenze babiri, niryo bazabita isezerano. Mukaragana ibyo muzokora uwo munsi cyangwa se mukaragana aho muzohurira, iryo niryo sezerano. Cyangwa se tukaragana ngo ejo tuzokora ikintu fulani, ariko Imana ngiyo izidusezeranya ibizokora, ikatubwira ngo izodukorera ibi ngibi. Bwana zivuye, ni ukuvuga ngo n'umwana wawe kuza kuducungura byari mu masezerano. Bwana zivuye, abahanuzi barabihanuye ureze mu isezerano rya kera, bahanura ko tuzocungurwa. Iyo masezerano barayicarana, hari ngo bayahanuye hashira imyaka myinshi. Ndakeka nka Esaya yarabihanuye abivugaho, avuga yuko tugiye iwe yanana bavuga ngo tubonye umwana w'umuhungu kandi azitwa Emmanuel, Imana iri kumwe natwe. Yabihanuye ndakeka ko irasuke ashira imyaka 700 bitarasohora. Bwana zivuye, ashira imyaka 700 bitarasohora. Turabitegereza kugeza bigeze n'ubu ngubu nibwo twacunguwe, ariko byari mu masezerano. Niyo mpamvu naje nashatse kuvuga ngo tuganire hejuru y'amasezerano. Bwana zivuye, aha twatangiriye reka dutangire tuvuga. Aha twasitangiriye mu gitabo cy'abami ba 2:7, hatubwira hejuru ya Elisa ingene yasezeranyije Abanyezirayeli. Ahangaha bivuga yuko icyo gihe ngo bari mu nzara, bari bafite inzara nyinshi, kandi iyo nzara ngo wari igeze aho bari bageze ngo bari basigaye barya ngo amahurungure y'inuma, kandi bikavuga ngo intengo imwe y'amahurungure y'inuma ngo yagura ngo idenariyo 10. Urumva abantu bari bageze byari nuko bigeze aho ngaho ngo umwami ngo atambagira ngo kunkiki, ngo abona umubyeyi ngo aramutakira aramubwira ngo mwami ndengera. Avuze iryo jambo ngo aramusubiza ngo se ndakurengera iki ko ntacu mfite, ariko aramubwira ngo mwami ndengera. Aramubaza ati se ikibazo ufite ni iki? Urumva twavuze ko barageze mu mwanya w'inzara, biravuga ngo aramubwira ngo twavuganye n'umubyeyi w'undi mugenzi wacu turi abagore babiri, kubera inzara turavuga ngo turye umwana umwe, nibuce uyu nashina tuzone tujya ubuntu wawe. Uba byari mu maso ntari muri gitabo ariko bavuga byari bigeze mu bintu bikomeye, uko Imana yonyine zikora ibikomeye. Bari bageze mu hantu nyine hagoye, bigeze aho ngo umwami yumvise iryo jambo ngo yiyambura imyenda y'icubahiro, ngo yiyambika ibigunira, ngo atembera mu gisagara ari uko ameze. Ngo abantu bamubonye babaza ibyabaye, ngo bamubaje ibyabaye, ngo arababwira ngo mugende mwice Elisa, yuko niwe warabahanuriye iyo nzara, tumugende mu mwice. N'ubu ngubu aracyahari, aracyavuga ya Mana ye. Bwana zivuye, Bwana zivuye. Abantu bazagwanya abo batazi, ntibaza abantu b'Imana kuba bakomeye. Ngo arababwira ngo mugende ngo mwice Elisa, yuko niwe wahanuriye ijambo ryo kuvuga ngo inzara igiye kuba mu gihugu, ariko byatewe n'amakosa yabo bari bafite. Haleluya. Ngo abatuma abantu kuja kumufata Elisa, nango babonera abantu bakingurira, muti babakwingurira ngo umwanya umwami nawe araza aza kubimubaza. Ngo ashitse baramujana ngo aramubaza
waramubwira ngo niho hanga twasomye ngo aramubwira ngo ejo kaya masaha muzokizwa, mu yandi magambo muzobona ibyo kurya. Arababwira ngo intengo imwe y'ifu ya sayiri ngo izobe igura denari imwe. Bwana zivuyeho. Niyo hanga twasomye ngo igisonga y'imbo cegamiye ku nkiki ngo kiravuga ngo ibyo ngibyo ntibizoba, ngo naho kingura ngo amadirisha y'ijuru ibyo ngibyo ntibizoba. Nawe niyo kumusubizira ijambo aramubwira ngo kubera yuko utizeye ibi ngibi tuvuze, wowe uzobirebesha amaso ariko tuzobijyaho. Muzamwemera isezerano ntimukaza mupinga isezerano ry'Imana. Imana izivuga ibintu bizi uko aho bica. Bwana zivuye. Kera uyu mukozi w'Imana we Elisa, Imana yari yamweretse aho biri bituruke. Bwana zivuye. Kandi Imana zije gukorera igakorera ahantu mudatekereza. Ngo mare mwumva icyo gitangaza cy'Imana aho cyaturutse mu bintu umuntu wese utekereza ntamenye ko ariho byoturuka. Ngo hakaba hari abagabo bane b'ababembe, kandi itegeko ryari rihaba mu Bayisiraheli ni ukuvuga ngo ababembe iyo bamaraga kurwara, uwo basuzuma bagasanga arwaye ibibembe ntiyagumaga mu mugo, baramusohora bakamushyira hanze y'umugo. Aba babembe naho bari inyuma y'umugo, ngo barangize ngo baratekereza bonyine, ngo bagira inama, bavuga yuko ngo aho ngaho nibaguma aho ngaho barapfa, kandi nitwinjira mu mugo nanone turashaka tuhapfire. None aho kuvuga ngo dupfira cyangwa se tuje mu mugo tuje kuhapfira, ahubwo reka tuje mu banzi bacu. Barafite abanzi b'Abasiriya niba ariko babagwanya, tuje mu banzi bacu, nibashaka batwice, kandi nibatatwica baradukiza. Yesu ashimwe. Iryo jambo bararyemeza, bamaze kuryemeza bafata inzira ngo baragenda. Bashitse hajya mu Basiriya, ngo ihemba rya mbere bashitsemo ngo barisangamo ibyo kurya gusa, nta bantu baririmo. Ngo baricara bararya, bamaze guhaga ngo ibindi baratekera barahisha. Bageze bakomeje kuja mu yandi mahema, basanga amahema yose ari gutyo. Bwana zivuye. Inzira z'Imana twavuze ngo inzira z'Imana n'ijuru zikorera ahantu abantu batotekereza. Ngo barangize baratekereza baravuga ngo ibi bintu twobyihererana twenyine, reka ibi bintu tugende tubivuge i Samariya, tubabwire n'abandi yuko ibyo kurya byabonetse. Bwana zivuye. Haleluya. Ngo baragenda, ngo bashitse ku irembo babwira umurinzi w'irembo, arabibavuze bahamagaza umwami babimubwiye kubera ya mashaka y'abantu kutizera, kandi barabisezeranijwe yuko bazobibona ariko ntibabyizera. Aravuga ati ahari Abasiriya bo babihishe kugira ngo dusohoke mu mugwa batwice. Ariko haboneka umusirikare aravuga ati jewe nimumpeze ingabo ngendeje kubarebera. Bwana zivuye. Ngo arasohokara, ngo aramubahe, ngo aragenda bajana n'ingabo, ngo aragenda agera kuri ya mahema yabo, ngo asanga gusa ari ibyo kurya byuzuyemo n'amafarashi bagiye bataha ngaho ngo n'indogobe zabo. Ngo arakomeza aratambuka, ngo aje kugera kuri Yorodani, ngo asanga bahavuye bambutse. Ngo aragaruka avuga amakuru ibwami, avuze amakuru niba twavuze umwami ahangura abantu ngo nibasohoke baje gufata ibyo kurya. Bwana zivuye. Ngo amarega twavuze kuri iki gisonga ciwe abaje ashira ku muryango ku irembo, twe tukunda kuvuga mu muryango ariko amushira ku irembo
ngo ari we uhagararira abantu kuko bazababera ngo abantu baragenda batangiye kugenda bashaka ibyo kurya ngo bamwurira naho niko birizivuga ngo bamwurira naho baramukandagira arapfa rya jambo bamubwiye riba rirasohoye yuko ibibazo birebesha gusa amaso ariko ntabiryeho natwe tuba twizera isezerano inzi yuko twese aha turi ni benshi bagiye bahabwa amasezerano isezerano nawe ryotinda ariko uzi uryemera umenye yuko rizotinda ariko rigasohora Bwana sifiwe kandi nugera mu bisubizo ntukibagirwe abandi Yesu ashimwe urumva abangaba bembi bo bageze mu bisubizo ntibabyihererana ahubwo babiheza no ku bandi Bwana sifiwe bagenda bahamagara abandi nabo baza bararya bose barahaga baba barakize Bwana sifiwe umuntu wese tukazeberana iciza uzibyiza musabyo kurya n'ijambo ry'Imana zose umenye uzurigeza no ku bandi nabo baryumva Bwana sifiwe ahandi twasomye mu byakozwe n'utumwe aha ni Luka wari kuganirira yari kuyandikira cyane zo kudakuba muri Teofili utangire ku isura ya mbere agire kuri mbere hazasa naho abwira Teofili ariko nawe utangira ngo Teofili we sinatangire twatangire kuri kabiri ako utangire ku murongo wa mbere haravuga ngo Teofili we ngo ya magambo nakubwiye ngo mu gitabo ca mbere igitabo biva ko ari Luka wacanditse ni ukuvuga ngo ikindi gitabo cyo ca Luka naco hari amagambo yandikira Teofili ngo dutangire ku magambo ya mbere ngo nakwandikiye ngo kubwira ngo imirimo Yesu yakoze Bwana sifiwe ngo nakubwiye imirimo Yesu yakoze ngo kuva atangiye ngo kugeza wazamutse aja mu ijuru Bwana sifiwe nuko niyo majambo agashaka nabo yakomeze ahangahe yo gusoma hari ijambo yavuze ahangaha pastor dusomeye rivuga twoshaka twasubira muri kompani umva hariya yavuze ngo Yesu ngo arababazwa ngo ariko wabonekera ngo ari muzima Bwana sifiwe ni ukuvuga ngo ibi byose byari mu masezerano ariko abantu yuko batazi amasezerano ntibakurikiza aya masezerano bahawe Bwana sifiwe Yesu yabonekeye ari muzima ariko abantu ntibabyizera abana kuzi amaze kubonekera ngo barikanza ahubwo ubwo yabonekeye ngo barikanza baravuga ngo se ngo uyu ni umuntu ngo cangwe ngo ni umuzima ngo arababwira ngo ntabwo ndi umuzima ngo ni umuntu ari nababwira ngo mumukoreho ngo wamukora mu biganza ngo no mu rubavu ngo wumva ahandi za nkovu aho yacumise umusumari Bwana sifiwe nese ngo azane n'ibyo kurya ngo bazane ibyo kurya ngo barabimanyagura barabibaheza ngo arangije ngo bavamo Bwana sifiwe ni ukuvuga ngo ibyo tugeraho byose tubigeraho yuko twacunguwe na Yesu hari ahangaha ugumye gusoma ugeze muri Matayo 27 hatubwira ubuntu abantu bashaka kurwanya isezerano ry'Imana abantu bazagwanya abo batazi ariko iyo bari bazi abo babagwanya tibokwirwa birusha Bwana sifiwe usomye ari mu gitabo cya Matayo nari mbabwiye hari ijambo rivuga ngo abafarisayo ngo baragenda kwa Pilato ngo baramubwira ngo wundi twishe tukamubamba twamara tukamuhamba rero ntibanakoresha ijambo yuko ngo wundi bagiye kuvuga ngo wamubeshe ni muhasome neza mu masura arangiza kuri 27 haravuga ngo wamubeshe ngo yaravuze ngo nyuma y'iminsi 3 bazazoka abasirikare tugende turinde imva yiwe
abanafunzi biwe batazoja kumwiba bakatubesha ngo yazutse, ngo hanyuma ngo ikinyoma ca kabiri ukikamamara ukuruta ica mbere. Bwana asifiwe. Haleluya. Ndumva musa n'abasinzi aho muri. Bwana asifiwe. Ngo barangize muze mwakira bura ngo tumenya ko turi kumwe. Ngo arabemerera ngo abasirikare mugende mu bajana. Yesu ashimwe. Amen. Ngo baragenda. Ngo bashike ntibanarinda gusa. Ngo bashiraho n'ikimenyetso niko birivuga. Ngo bashiraho ikimenyetso. Ngo bashiraho ubushishi. Nandiko babwita. Ikoro mubaye bavuga ko ari ikoro ariko mu Kinyarwanda zavuga ubushishi. Ngo bamusiga kuri cya gitare. Bamara basirikare nabo bararinda. Bwana asifiwe. Barindi wa batazi. Barindi batazi imbaraga ziwe. Muzamenya ngo ugeze ku isezerano ryawe. Tukazutinya ibirirwanya. Uzumenya ngo wari guhaye. Afite imbaraga kurenza abakugwanya. Bwana asifiwe. Haleluya. Amen. Ngo baragenda ngo kuri wa munsi wa gatatu ngo marayika w'Uwiteka ngo aramanuka ngo abirandura ca gitare ngo aticaraho. Usanga igiswahili cyo kivuga neza. Ngo akaliviringisha jiwe ngo arangiza yicaraho. Umwami Yesu arazuka. Bwana asifiwe. Ko ndavuga hejuru y'abantu bari kugira ngo baragwanya isezerano ry'Imana batazi yuko babagwanya batanganye ubushobozi. Ngo mukuja kuzuka ngo bikubise hasi kabapfuye. Basirikare bari barize yambaye Yesu. Yesu arazuka. Aho yabonekeye wa mbere yabonekeye Mariya. Mariya bari mwicaye arira agacye mu bundi ruhande. Ngo aramubaza ngo se ngo niki muzeyi giye kuriza. Ngo aje kumureba iwe yibwira ngo ko ari umurinzi urinda ubwo busitani. Ngo aramubwira ngo womenya aho batwaye umurambo wa Yesu. Ni wowe wawujanye wowe unyeretse kawugarura. Ngo aramuganiriza amuganirije ngo amubwire ko ari we Yesu. Ngo aramubwira ngo genda kubwira abigishwa baje ngo bagende duhure i Galilaya ngo niho uzobiyerekera. Bwana asifiwe. Ibyo byose kandi gatatu bakora amasezerano. Muzumva amasezerano Imana yagiye itanga kandi uko yagiye atanga nta sezerano ry'Imana yatanze ngo rere gutimira uko yastanze. Yesu ashimwe. Ngo aramubwira ngo genda ubwira abigishwa ngo bagende barindire i Galilaya ngo niho mbasanga. Aragenda ngo babivuze. Abigishwa ntibabyemera. Nabo ngo baza biruka. Baraza biruka. Barashika nabo Petero niwe warungurutse numva ngo asanga nyine harimo ya myenda bamuhanzemo bari kumwami Yesu yazutse. Bwana asifiwe. Haleluya. Saho nyine anje twabasomye yagumye kubiyereka kenshi. Reba n'igihe cy'abagabo babiri bari kubagenda bari mu rugenzi baje Emmaus. Ngo baganira. Ngo nawe abaserukamo. Ngo arababwira ngo se ni ibiki muhamuganira. Ngo baramusubiza ntibari bamumenye. Ngo baravuga ngo se ngo ni wowe mushitsi muri kino gihugu utazi ibyabaye. Bwana asifiwe. Amen. Nawe ntiyashaka kunyereka uwo mwanya. Ngo arababaza ngo se ngo ni ibiki byabaye. Baramubwira ko uko bishe umuhanuzi. Ngo ariko wabageze kumva ngo batubwiye ngo yazutse. Ngo ariko ntitwabyemeye. Ya mashaka y'abantu kandi nabo abantu bari barabibwiwe ariko ya mashaka y'abantu bazabagendana. Niyo mpamvu tugiye kuza twemera
tukizera ibyo twabwiwe. Ngo baragenda n'abandi babyumva, ngo baragenda n'abaganira, kujya bagiye baganira, ngo ariko ngo ubwiza bw'Imana yuko bari kumwe nawe, ngo wa mubabaro bari bafite ngo ugenda ugabanuka. Baragenda aho bari bashyize muri ca kirorero, aho bari bagiye kurara, ngo ashaka gutambuka, ngo baramwinginga ngo nagaruke, barazivuye ngo naze ngo barare burije, ngo baramuhata cyane ngo arabibemerera. Amaze kubibemerera ngo binjirana mu nzu, ngo bagisangira, ngo bararya. Bamaze kurya banyagura umutsima ngo baragaburira, amaze kubagaburira ngo barasura kandi ngo baratoweka. Ikinyarwanda nicyo nabwo Ikinyarwanda bishaka kugabanya, baratoweka, arabura, mu yandi magambo arabura. Banazivuye amen, arabura. Ni henshi twagiye tuvuga azagiye yagiye yereka abigishwa biwe, yaberetse no ku nyanja y'amaroba, yaberetse bari kumwe na Toma, hari undi mwiza yaberetse batari kumwe na Toma. Ibyo byose ni ingenzi nyinshi yagiye yabereka muri iyi minsi 40. Niyo mpamvu natwe ubu kuduha tuvuga tuba tumenya yuko twizere Yesu kandi uteka isezerano yuko Yesu azogera kudutwara. Barazivuye hano twasomye muri igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, yagiye ubwo Yesu yakobasezera, yagiye ababwira amagambo menshi, ariko geza hepfo arababwira ngo mugende murindire i Yerusalemu kugira ngo nzobohereze ngo ibyo data yasezeranyije. Barazivuye amen. Kandi mugende wanjye mukazohava, muzorindire i Yerusalemu kugeza mboherereje ibyo data yasezeranyije. Nta kindi yakobasezeranya ni Umwuka Wera. Ndango ngubu turi muri ya minsi 40 Yesu amaze kuzuka, ntituragera muri ya minsi yagiye muri minsi 50 niho babonye Umwuka Wera. Nuko rero mugende murindire i Yerusalemu, uri mara kwakira Umwuka Wera ngo muzoba abagabo bo kumpana i Yerusalemu, aho ngaho muri mu mazu yanyu muzompamya i Yerusalemu, mumpamye Samariya, ngo ni Yudeya, ngo kugeza ku mpera y'isi. Barazivuye tuba tumenya ngo ibyo uko Yesu yaducunguye, ibyo twamenye tubibwira abandi, uko turi kumwe n'abantu batabizi. Hari benshi bataramenya ibyo gucungurwa, ariko twebwe ababimenye tubibwira n'abandi kugira ngo nabo bakire ubwiza bw'Imana. Barazivuye. Haleluya, haleluya. Kandi kumuza mubona abantu batarakira Yesu mu buzima bwabo nta byishimo bagira, habe naho wogira ibintu by'ikirenga, habe naho wokira bimeze gute, ariko utaragira Yesu mu mutima wawe kuko nta byishimo bibaho. Barazivuye. Haleluya. Ariko ibyishimo byose twabikuye mu gucungurwa, mu gucungwa na Yesu. Wa munsi yabambwe ku musaraba niwo munsi twabonye gakiza, kandi gakiza twabonye niyo katumye tubohorwa tugira ibyishimo. Barazivuye. Reka mabwire kuri kubera ku musaraba, umugabo witwa ngo ni Mukristo abaza basoma igitabo cy'umugenzi, muzobasome muri rwa rugenzi rwiwe, ngo ubwo yageze kuri wa musozi ngo arebye abona umusaraba imbere yiwe, ngo umutwaro yari ahetse ngo guhambuka mu mugongo we, ngo uratembagara ngo uja muri yamvu. Barazivuye. Ngo uratembuja muri yamvu, ngo agihagaze agihayitegereza, ngo agitangaye ibintu byabaye, ngo hamubonekera abagabo 3. Barazivuye. Haleluya. Abagabo 3 baramubonekera, ngo wa mbere aramubwira ngo ibyaha byawe birababariwe. Barazivuye. Uwa kabiri ngo aramubwira ngo rero twitemuye ngo amwambura ngo dushwambagara ari yambaye, tuvuga imyenda mibi yari yambaye ubucafu, ngo amwambika indi myenda myiza. Barazivuye.
ibyo ni ukuvuga ngo ibyaha bye byababariwe, n'ibyaha byaha byababariwe, niwo wa muzigo wavuye mu mugongo yari ahetse. Uko tugendana ibicumuro, iyo abantu bagendana ibicumuro baba bagendana imizigo y'ibyaha muri bo, ariko umusaraba niwo uzubikuraho. Niho tuvuze mu Kristo uwo muzigo waratembye ugwa muri yava. Hanyuma uwa gatatu, narivuze babiri, uwa gatatu nawe ngo amushyiraho ikimenyetso, ngo arangize kumushyiraho ikimenyetso, ngo amuhane igitabo, ngo aramubwira ngo iki gitabo nguhaye ngo aricyo kizagenda gucisha aho uzoza ushika, aricyo uzoza werekana. Bwana asifiwe. Ngo akiri aho ngaho, ngo acitegereza, ngo aririmba ngo indirimbo. Bwana asifiwe. Ngo aravuga ngo iri ni itangiriro ry'umunezero waje. Hari aho Yesu twifatanya kuririmba, aravuga ngo iri ni itangiriro ry'umunezero waje. Ahangaha ni umutwaro wamvuye ku mugongo. Bwana asifiwe. So nabwiye ngo bafite Yesu niho ari ibyishimo. Aravuga ngo haniho hari itangiriro ry'umunezero waje, ngo haniho umutwaro wamvuye mu mugongo. Je ndayiririmba mu kuvuga, sinjibuka kuririmba ngo uko nababwiye, ndayivuga ariko bazi kuririmba babizi mworirimba. Arabayizi. Nubwo arangiza aravuga ngo naraza murayizi, ngani mukarema murana tukumve neza. Y'umunezero wanje ani umutwaro wanje mu mugongo. Umusaraba ndashima na yava nziza, ngo ariko cyane cyane ndashima uwambaye. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuko ngo tutadukora byose tuba tubishima umwami Yesu yuko ari watugejeje kuri aya masezerano. Iyo atabawe ntitwarongera kuri aya masezerano. Muzi yuko ubwiza twari turimo mbere Adamu watutangirije na Eva, ubwiza bari barimo bamaze gukora icyaha, ubwo bwiza babuvamo. Bamaze kubuvamo bagiye muzi ibitambo ntibyamukuyeho, ariko Yesu aje yitanze rimwe gusa, turacungurwa, ya masezerano arasohora. Ni ukuvuga ngo Yesu yaje no kudusohorera amasezerano kugira ngo dukizwe. Bwana asifiwe. Umuntu wese ahari, umuntu wese uko atekereza, muzamutekereza gusa kuri Yesu, umenye ko ari watugejeje muri ibi ngibi byiza turimo. Niyo mpamvu tugiye kumushima muri byose, yuko yaducunguye nta kiguzi na kimwe dutanze, kubw'urukundo rwiwe gusa. Niyo mpamvu yaducunguye. Bwana asifiwe. Yesu gusa yaradukunze tudafite icyo twatanze, nta biguzi twatanze, ariko araducungura tuba mu masezerano. N'ubu ngubu dutegereje amasezerano, hahandi yasezereye abigishwa biwe. Ijambo ry'Imana rivuga ngo hahandi yasezeranye kuri wa musozi,
ngo ntiyazogarwa kandi aje gutwara itorero. None gaturi hano turi mu masezerano yuko igihe nikigera umunsi Yesu azokendera wenyine, umunsi utazwi n'undi mwana w'umuntu, utazwi habe n'umwana w'umuntu awuzi, habe n'abigishwa bararimubajije ngo ese n'igihe kazoza gutwara ubwoko bwiwe, ngo arababwira ngo ibyo si ibyanyu, ngo nawe ubwiwe ntabizi, ngo ise wo mu ijuru n'ubizi, Imana niyo bizi, nawe twebwe twese ntawuzi umunsi. Icyo tuyasaba gusa ni ukwicara twiteguye umwanya isezerano rizosohoka, umwanya Yesu azoza tuzobe turi tayari, twararisigiwe. Uzonanirwa biramureba, kurimbuka hazorimbuka, utazotimiza ibyo yadusitegetse. Ariko umuntu wese wemeye irya sezerano, utegereje yuko irya sezerano rizosohora yadusezeranije, nagume yitegure adakora ibibi, akora ibyiza, yuko umunsi azoza kugira ngo tuzozamukane twese tuje mu ijuru. Bwana asifiwe.